Zaliku krikeni di kerpengu. Zaliku krikeni di kerpengu. Zaliku me passe pour avoir y aller.
ke teje kakasa sedi butare konu lelie jiu ke che sedi bukilionu butejele mu buzachelie Jisu Krista ukala ke liuzanu ke ni sedi epur shoke vorpete ke lucia mu online nuri ke ze epur shoke bapete ke lucia we Chido Italy nunu usomi pu vordi ke ze ke rshonu epu ke rshonu ke pekoje Buzekeli die dekadienunu pushodio. This morning we are privileged to have an Italian violinist, Mr. Gianmarco Pulisi, in our midst. I, on the behalf of the pastors and the church members, welcome you, and we bring greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Your presence enhances our worship, and we are delighted to have you. This morning, the service will be conducted in Tenidie, so please bear with us. We pray and hope that we will have a blessed time together. Chido keroshuti hanu nipudie se kesashakuto Dr. Rukoville, such a pastor. Bajake se Dr. Nike Henyo Keje Salikrata eno jisekretuo kromo meshe Sali ku sera. Sali ku sera sali katanya bu sherdi kershundu uko tashido. Ulira ketika zishitali. Nie Krista krebeleko siedi resieshe. Japu diebu kesho sodi japu tisele dio ke thodi ke per enoli Pauline Meffo ke thola sheke wendu Dr. Pelenin hu bien ke thola sheke saundu ke chakatse no khosali solo bilife eli tejasenyo kire ke shesodi japu tisele vi
제도 프로세기도 리로 이사야 투테히디아세 쿠소쿠 케르누노 케르 테프게조 이사야 히디아세 쿠소쿠 케르누노 케르 테프게조 볼하 크리테 타디 히소라 뱅우노 니코 아자푸고 zo Jehovah sia atyo kedakeleu akityozo niebu siledi apelele mu asapozo za siliketola amhodza te roke kripori tsemo mori ashiri pori tselielho asa Jehovah zo ke moshe akela kele ke kridze Nieko dono te ro ke kri tio ke moki atio pusa ke lasa mu pesisa jiu nieko azapu ko zo Jehovah sia asa ke penyo fuzo mu hashiri asa pozo ajeno no se prale ke vi me poridze I am Hatsia mu shupunye su khalita. Jehovah nyer hakeliu. Israel kemesau puya. Nyekola a Babylon no. Mieketse sutyo. Sidi chakasiko pete bietse watyo. Mu jel diako shikese pie. Teker ketse tsewatyo. I Jehovah nyekemesau. Israel tsukesu. Nike diu, Jehovah puya, zike zanu tapo tsike su, zike merieke zanu tapo tsike su, ker bagi mu ker, rufenyo mu termi vimie, ze parke su, ukwe tu zete, uko shili ken zete, uko pemhewate, mi potui ketuko pemhewate tiedzavie ko rakrahie morim hake weko zelehe I am hake sapo tsutyo je su je tepar je no su silye mome arahyanu tapo tsutyo mu gizke sheno ker tsutyo Aje prelegeno katolese kasau haketsego tutese kuso punanu kera polha kriwodi hesra pengo phihyo me puo che bevi kese kunye puo pitormu John unye teheshe ka baseki kecha tiunu rashoki nuvoza siche penyole chenu rni tsepuo Pievor, Pubu Rashokinu Kevor Kekoki, Hachatua di Mietison here, Pua Pievor Tare Keziviu, Keza Rashoki Tare Unubaya, Pue Pitormu Johan Unye, Rashokinu Letua, Keza Ngudi Unye Ki Hacha, Site Johan Tue Pitori, Pua Mehoteradi, Henye Meholye. Sisa, sice puo unyeki mahungule ke tu meradi unye mehobata. Deri pitorshe araka mori suna se tumo, deri ase ke tu pie nsetuo. Nazaret Jesu Christa zanu she chatuleje, sidi potemio je tezacha teselidi potesepie shesa, ruva pundu temio. Pinyemu po picho kere meti parta, sice po kari she thaliedi chatu tuota, sidi po chatu mu rulhu tuota, jiu uke penyefa cedi unyeze rushoki unuleta, temi ko pete po chatu ke tu jiu uke penyefa ceke tu mu
uko por shoki chare ke jevi unu khro che ba ya ke zao ha che sili di uko po ginu phache ke tao la unga pita che ko Kachasilido. Tipaso toigava, kerkrito, kemesato, hego ke penyeve Jehovah. Nzabu zapu zaye te tedrupasa, beliu tili etene. Bavu dahonu shirno, kerhiro, rufe, kerkrazela lerdi hikobu. Kazen Rashula Legavi, Babu the Holler here, Katejibin to see away. Nipu no Higobu, Gahoki Pichbo, Gahoka Jabo, Sagazala Higo, and Tejibaya. Me near Segajet to prayer. Me near Segajet, Gahoki. Lasadano was a to be Zue. There in Yapu, Mikichuki Debonia, Kahirper Lasadano. Uza tubi zishi no si no pusigaza kerper lasa dawno za zigmo megal hobe mijian sa do di pusa nchi jigo me he tenye ga zega zigi ko labori terho ke shugo go de zega dala ko ni ga zapu there no ko ki rupfugo nyogo de zega dala nyogo ni je there tigi nyogo za tule ga dala nyogo ni li je di no suri puswe Nipu ma puriti gigi ukeni tigigi krukregaza basamo chiro ma puri mi jigi kemeriegaza uzigaza basamo nipu sunuvogadago putti ma puri putti bo chance bringula leganzado o nipu java no tie yago ke hori Rutsaga Sasego Cruz Diogo Ropfilla Hegon Matsako Saligavi, Jab Hegotje Nipu Kito Pazo Shiri Gahutu who make a lally more sugar lapo, Pocabia Temedonini to the Dagater Pusa Poor Mapo Pusa Zagada. Aka toto buya, a Cristano toto buya, a tiziamo, a anoge meje sedede, Gamasar futo azapuzo, Musus, Judame, Sumujino Ashida Zirisosa, Buka Laligatula, Jishukazabu, Arusewa, Azavao, Nuzote, Shilel Hemodi, no Sirpusaway, Nipu. No, he me purbo kagadan medomo. There is a satan, Temeka crack cheese, Badamukishi. No tear, he go no second measures, he go no second metzasdi. He go boo. Dilicavi, Galagalia, Rupfus and Kifor, soul winning, how happy. He go kehu. Zayu today, he go kehu, Nuna, Kazato city here. Nzatse me yeso mo yogo temeka krabu kalagi lingulidi unile gado no jabe ko tje heki kunuri hezani meri mo hera meri kakra kadaz michede nipu hago haples smole there no yogo no sege me jest yogo bu rufla yogo matsale me himalolege Jabi anche hon lietogo실 혁음이 부부가지서 가사적인 체제 저도 법보다 호노 혁고 후면서 가지 시작은 잡붙대 겨우가 세우셔노 그렇다요 쳇바고사적인 체제 자베가 돌아서 프로그스니어 주세 디에저고 부리 혁고 저가 사적인 체제냐 녀버 다자세뇨 어쩌리는 잡붙대요 노부스 바고서 크루자 Yeah, Casaro senior Sikori in the Puzidota, no Putzep, Ogotsep Cosasagil, Yabe Gotsuche, Yogo Pastor Rucoville,
no porque da que nebete petito bun higo que huko feutse de he deje bayawe bo wudi tajaga zanguli di sala bordi hahono higo 기자 부서서 매체 해고 부지도 부자 부기는 대자가 사랑을래 그만 서로 부부가 크부가 고슬이 리볼라 차서에 조슈요 그들이 손대스 군날 요거 매제 말로스제 헤니 부대 셔가 자고 하 기준우 기지가 까 토라디 오건 페뉴리 레달이 비가서 티브는 바웨 노티에 자베 그 바타고 저서가 바타고 섭에 고지고 부 오고 니치뇨고 멜루누 게 리크리스타와 가베 오고 멜룬 스디고 보고 니쭈누누 갈라길리 비오고 비츠길레 펠레길레 대저서서 무프레길레 노 자지디해 손데스쿨 골라 차셔웨 자베치 도해건 르쇼가 되 테리아노고 탈라겠죠 자스 무자베 레린 르쇼가 빼떼 골지제 디지 슈던 그렇게 좀 스머르기 아메지 말로스야웨 아멘 Cricket
que vi, homem desse tudo, aquele sempre nos seja, a pete o fim. Que vi, homem desse tudo, que vi, homem desse tudo, que vi, homem desse tudo, aquele sempre nos seja, a pete o fim. Que vi, homem desse tudo. Nogi dietosi horzo, che vive a Gisha, che papete Agnebu, che vigeli sodo, Agnebu, che vigeli sodo. Mesenu, Nipu Chapu Chikasa, Petepeje, Je Metsu Keze, Ketodie, Ketara Kapur, Habaku Tutepuo, Bununu Keretenye, Habaku Tutepuo, Bununu Keretenye. Habaku Shijekesiu, Hakingo, Pukesha, Shijekesiu, Banyakacha. Kiedi no abu ke krke chiko ngu jiu ke me je ke chiko me ho ke chishiga ke peka mum hakesho amhu junu pate ke gi ke che ngu ke prali ke che shirte Seyeko mehoshi sidi lesachi nye ngolye nye ke de telije tekila mana nye ko tiki nu mathopo chashje shu nye ki pusho zori nye ko pele lilho Uko mu pri mu meriezo uko chapi mu ko kemeshe uko tu uginu bar Uko peteri miegem chatu tuya Uko je pelaf tu voya Uko ke demie tepe hutanyo tuilia Uko tikye
ma he ke luya ka jatui voya ukwa mutaya sidi phumataya ke kosh uko rozo Hakesho mehoketo mhi mesathor mu noe ke krkeche meholi kenje kiedi no ke likeche ko meho ziu ke rjko uko ki miethoko keche mezulie zori ke me krie batamu ngumamie khoshewi se uko pete te shelite pu khose pie uko telie pu jalse uko bo ke ngulite shelapo ni mupunum bate Shela po bu po jal pie kemie to sidi ngu kemeje zitoi zodi seye ko peka ba zotu me ye bubu jabie podie prakeli pete mo shetine je mase ibu zotu vor ke bako ke nguli do mu jido chanie cheseke do ko tefuko ha kinguli daliro no vishetie mere di kombu sedi nipu te jesudo
cái nụ rebali cái chát lùi cái kia cái bên 옆에 hiệu quả như bu bố tí cái vi hậu là bây giờ hiệu quả bu bố tí cái vi hạt sẽ đi vợ ăn rượu thế cho nó cái bé có cái gì là rất nhiều hiệu quả cái lúri vi rồi hiệu quả bu sẽ cái điều cái gì kори nó khác cái là hiệu quả bu thế gì đi sẽ hiệu quả cái lúri sẽ cái sao sẽ rượu thế cho nó tiêu chí như bu chỉ đó các cái sự bé tem hồn thế cho cái sự gì ní chỉ đi ra bút sẽ cái sự của buri thế cho cái sang gì hiệu quả bu ra nó mà cái ngũ cái li có sẽ đi cái đi li to nó ra yên nó ra bút sẽ cái li sẽ gì à có cái bé dân nó sẽ đi Jesus Christa hiệu quả cái lá cái li ra nó chắc sẽ vậy amen. cái hunu cái thu pháp bu share đi cái bé sĩ cái chơi tiêu xe đi được Krista o ke la ke lio zano ke ni se di pete ko ke lula sia ke mesa ki ya tsu ke ba kri kem he le ni ke sonyo mo le te fu se ko yese unye nyo fa mo salsa tenye ja te ta kin helio ba kere ke ni ki Ministers Hill Baptist Church nu ke mesa ki ya tsulie mo te herit se je o ke hu tse pra ke hu bo buri vo za pu ha nu ke pe kro mo japie unye tsunu di ki kru ki tsa te no ki suwe sa shie ke mesa ki ya tsu ke ba ke thosenyo enoli vitonyo mo le ke dio ke ne ke shije unye nyo fa mo te jaser enoli tinyo krinyo mo eno luvi ti kanyo unye nyo tenye ja te fe te heshie ba ke nyeki NBCC Convention Center no ke mesaki ya tselie mo te herit se tuoje u ke hu tse pra ke hu po buri voza puno ke pekro mo japie unye tsunudi ki krukitsa tienu kiesi yawe Angami mission dilie mo manase parbate pia gezamie nyezame hori nyezame hodi tseli rivi ngo kedi di yeri se parbate sla peteko ni ya pie prelije kehu mhaze hudo mu hutse konu krata mo ke kruhi go sohi bapengudi putieki kehu kinunu kehu ke tu se ke krolasuya vor ke tu ja ke chake huza pastor ko ukikru mu ulie thola ke penyofaki ke krocha tuwe sashie vor ke tu nipu zaliro pastor ko ke thejie ke hu hadu enoni salie keretza former pastor zaputsa sadio ke chatsabadi pette ko lavor nipu roshoje nyako peje Japu ke nyebu ke shesodi japuti selalido bajafe Jane Marco Paklisi mu Vilazotio Zika quer senior CEO Rio jamais fait tenye no me fait fe ukresara senior CEO perin tunu razatsedi vorba mu kobu ke shesodi japuti selido. Now the time is given to Mr. Jane Marco and Mr. Vilazotio for their instrumental piece.
Kepu keshake midi chedo nipu die sedi kesashakito Dr. Rukovile Sacha Bushirdi Japuti Selido. Jesu Krista urakeli uzanu ke nise pete ke lucia we vogeta jadudo wo vogeta unu oke hu teja sedi abuvodi South Korea Lusan Congress 2024 haunu mize ke pekrodi tejangu ke ligola ke tejepie oke penyopfet mu oke hu ke pejeri sedi pesisa ke chanul avarakra ke bagola nyoko pete pesie ke sedi ke pusia che dolu ki hakinu ke huje kroporise ke pusa siro u ke penyo fdie vodi ke hunu tsaye thotsdi ke pu ke kroposedi uko ke ze ke zalien di ke se doze sedu Lusan Congress hauliro po die Sayu liro ke hubu Krista ke ziviu hu mu Krista Japutsabazolichi ke sedi ke hu die zayet let the church display and declare Christ haidi haketsuko lesha haununu tieze ke hu kerieko kikimidi Krista Japutsa mu uke penyufa Zaulanu uke lu khasa luvorshi ketsa ko ke puti pe vogeli tsa Lusan Congress hauliro teaching pudi ke thapfadi hetenya digi Billy Graham mu John Stott unye kizunu evangelism mu mission hato haulanu kratamye mi kri mi nyekinyedi kripengu kezevodi Lusanunu ke husi Mohatiki puo utemie mi sesa mesabe voke hu ke tze silia
1972 ti chinje pudi ke te fidi hetenya ke nyeki Billy Graham vor ura po ke hu po crusade ka ke satiu nu po utemie mi se sa me zabie ti chinje pudi ke te fidi hetenya die lusandu nu ke hu ke te terie tonu vo ke pekro ke lie je pu ugo Lusan Congress how ki mi ke te ke hu pusi ke te silie ke reto minute se die video yopo Billy Graham ju Franklin Graham New Will Graham po greetings ka kesunu pu kesa yopu haki petasdi ogo mehole periodo. The name of Jesus reached each and every one of you. In 1974, my grandfather Billy Graham, along with other evangelical giants such as John Stott, they convened pastors, theologians, evangelists, and church leaders in Lausanne for the original International Congress on World Evangelization. They reaffirmed the clarity of the theological foundation of evangelism, as well as the necessity of strategies and methodologies, all with the urgent focus of cooperative efforts toward the common goal of Great Commission fulfillment in their day. Their singular objective was to focus afresh on the unfinished task of world evangelization, of proclaiming the salvation found in Jesus Christ alone to every person, everywhere, with urgency, authority, and love. Especially through the Lausanne Covenant, they committed themselves and called the global church as a whole to obey Christ's Great Commission, to reject compromise, syncretism, and conformity to the world, and to proclaim, to actually verbalize, articulate, speak the historical biblical gospel with a view toward calling people to come to him personally, to repent of their sins and to follow him. Romans chapter 10, verse 17 says, so then, faith comes by what? Hearing, and hearing the word of God. We have to proclaim the gospel. They believed with all their hearts what the Bible said about heaven and hell, and that Jesus is the way, he is the truth, he is the life, the only way to God, the only Savior, and that there is no salvation apart from him. They believe that there is no other provision for the forgiveness of our sins than the blood of Christ shed on the cross. Which brings us to 2024. Exactly 50 years later. My friends, the task, guess what? It's still unfinished. The necessity of proclamation evangelism is as great today as ever, even though we're living in a world that at every turn is working to cancel Christ and the Bible in order to exalt itself. My friends, we must say, not on our watch. Now is not the time to stand down. It's not the time to give up. It's not the time to retreat. It's not a time to turn inward. Now is the time to take spiritual ground. Now is the time to stand boldly for Jesus Christ, to preach Christ unashamedly and in the spiritual power of the Holy Spirit. And while evangelism is not the only work of the church, we must never neglect persuasive preaching, personal soul winning, and the necessity of proclaiming the good news at every turn we take. We must continue to proclaim the gospel and to make disciples worldwide, whether it's in cities, small communities, on the mountain peaks or in the valleys, on the plains, in the desert, whether it's one person on the street, one table at the restaurant, or thousands in an arena. With the help of the Holy Spirit, we must proclaim the gospel and make disciples. I am absolutely convinced that Billy Graham and the conveners of the Lausanne 1974 conference would like nothing more than see all of you with Bible in hand going into all the world and preaching the gospel to men, women, youth, and children, loving people, doing good and alleviate personal pain and need, but never neglecting the primacy of evangelism as the major focus of the work of Jesus Christ. As Paul said in 1 Timothy chapter 1, verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. My grandfather, Billy Graham, has gone home to his heavenly reward. But that hasn't changed our mission or purpose at the Billy Graham Evangelistic Association. We are working as hard as ever to preach Christ by every effective means, and we would count it a privilege to be partners in this wonderful and great mission. My friends, thank you for being a part of this tremendous Congress. And thank you for the burden for the gospel and the lost who are all around you. My friends, don't give up. Stand strong. Be rooted in the scripture, immersed in prayer, and be bold in your mission to proclaim the good news.
May God bless you, your family, and your calling. I'm Will Graham. In the name of Jesus, I greet each and every one of you. In 1974, my grandfather, Billy Graham, Krewal Hoketze. Ubavati Haunu, Dilikevi Zaketze Hau, Uke Lutiunu, Dilikevi Zaketze Hau, Biekatachawal Hoketze, Die, Zaye, Sedi, Kehu Kretamiko, Vordi, Kezekehu. Kikimidi Kehu Haunu, Volishi Ketze, Allesoliro, Angopi. Kekilamuna Kizahau Kehu, Mehoseliro, Minyepengu Vodi, Tetsa South Korean Kehudo. Mumi Nyepengu online no Kehudo. Nza sheti che terikiko ha morkesho hako pete kese mezabiba wode mie. Ari apply tsese recommend tseke sepununu. Deri online nuje ngulimo. Di sibadi ogazza mefe sedu ki se sheri email mo hosoliru ari mi po voli mo gatapo sunu la voli ke vi tetse sigetsugo ngulie. Musidi za mefe senye se recrise uko chagori sho segetse ke khoke ke di mapur nuri pokere basse ke ti group nu recrise di a visa ko mesadi mako toda ke to ke tsum hodze ja sebalu ke tsunu uko ke huki how the lights ke banye tse a visa kinye liu vorlie sidi amatom hatsugo mesavo ke lie tse country kribodi me fa pengu nunu kritamie mi nyepengu vordi kehu mu country kribodi me fa pengu nu vorgete temie me hosoliro temie yeto kazav tsiya kaza tya kaza kehu kaza seye kaza organization kaza tsetsedi matsaziya kaza kronu rebi vordi keze kepekro kaza Mu haunu die kemeye die tsaye nunakaza toliro collaboration. Tie kizu dilike view zalike tue ke hupo per bichli kenzde. Seye po per bichli kenzde. Slau ko keze ke khoya ke ready collaboration. U ke vinu chli ke vinu ke kruhidi keze japutsumor de haidi temie keze vordi unnu pes samozodi Kezedi Kehu. Mohanu me hosoliro temie vorgete kroto temie Kehu purhike krike kridi vorgete kroto kizunu kroto kazato Christamila kroto kazato kropo semeta ugo children negase Billy Graham po kroto po yeto Mori Wheaton hauliro Wheaton University liro ugo Lausanne Congress sedekeli ki ugo kaze partnership sedi Hatsakeli University Kerkia Kazatopo. Muraki Midi Tie Kizunu Rikoren Puapu Ministry Sedi Matsazia Kaza Pua Kroto Puri Kazedi Matsakata. Mohakimidi organization Kekrika Krikata Kehu Kekrika Krikata Vordi Abukikim Hedi Mission Hatunu Kizu Evangelize Sakatunu Abukikim Hedi Krihilivia. Mori no kikim hedi alyeto am hatsi zugata haunu nori kikim hedi am hato haunu akrihi vida get gezedi collaborate get moke hutti unuri biso kemo vorke to tigo nuri gezedi ke kruhi ke khoyadi matsovoli ketula patsam halako pette fuke kebe temyetsedi geze kepekromu ke hugelietse temye me hosli ro temye Purhi ke krikete hatom hatsa ke krikete tsiya kaza luki hakinu vorkete Lerdi pastor tsiya kaza mie missionary tsiya kaza mie telite tsiya kaza mie government hato tsiya kaza mie scientist mie pilot mie hakimidi temie purhi ke krikete vordi kikimidi tie dilikevi zakete haunu je Will Graham pukese kemidi desert nu levi Tetsuke Kriya Levi, mi popper bitu getsunu Levi, temye tenye vodi kepekroba getsunu Levi, kikim hidi, dilekivi hau zapie, kizu ki shelida, temye bu kikim hidi, kepeleke lunu vorlida getsu, michie marakaza topo. Mutie kizu me hoseliro, kizu, temye kekri getsu, haidi vordi, geze dilekivi zagetsu, hatom hatsa tsegetsunu, Advocates ko takipo, kijunu advocates ko vordi kesadi
Kikimidi Christian persecution, Christami Petsupen Nabagata, Capelemiatese Sebagata Hago, Sopralicato, Omezupulicato, Kekoyaketa, collaborates. Hakimidi, here Christian scientists, Miko Kikimidi, here digital world house, the how no lieto chili vida. Hakimidi Timie, Urike Gripo, Take Crigetunu, Utetenu. Ulie tochese getunu, uke penyo feza putse getumie, vordi kese kertse. Hatiunu Manipur nu ke huki te kepelemie petsu pen bagate, hahakori pete project sepie. Jiogo screen nu tsegabaki midi tsesedi, temie kizu zoshiri. Vordi uko penyo tigetu ugo zanyuki, Manipur mie zegori meho. Indiano persecution, Christamie petsupen nugget, Kemejibagata hako, Pete sekaza, Nigeria no temeki depo Kemejishi gets hako sekaza, Te human trafficking, Temie tepie, Tenunumiko, Nichunumiko, Tezevodi teteli gets together hako, Suprakeligo, Vordi testimony, Okeluza Bukakasa hako che. Moakimidi. Climate scientist, Tiakizu, the release, get a putila or a divorce, get a Christami Kikimidi, Kehu Kikimidi, Zaputsili Vishi, get a Mahako, Kepu, Musutui, Tie Hakazato, Mu Hakemeyeto Liro, working place. Tie Temia Uto, Tsia, get a Ukashakamtia Gaza, Telita Gaza, business Tikatisulia Gaza. How no dilikivi zakete, Tetsukazato, Kemeyato, Mu dilikivi, Vosseliketo, Temiekoe, Hakodan kete, Kehue, Sidik Kepekro. Session Kekri Kekri Kise, Basuridi Putie, Ukeseto Zudi, Utsunuke who no vogate Bavodopo, Batafuki, Kehu sede, Batatari Putieketo, Kehugetunu, Session Kekri Podonuba. Musukonu Temivoka Kratoro, Tiakimedi workplace. Uto Tsutsuyakaza Haunu, Christamiko, Okepenyofuza Putsilita, Keta, Minyepengunu, Minyekenye, Haunu registered secretary. Temietie, Kizu, Semor Tozageta Sutemeta. Kepelemi, Mipupoketa, Pokeludu, Kepelekeluza Pool, Lugeta. Mutio Nagalen no Mohosaliro, Oko Tibuki Mohosaliro, Semor Tozageta, how gets Oko Musaba, working place, Oko Kepele, how city, Kepelemi Zorali, Kepelemi, Kedu Zorali, Kepelemi, Tsumuzea gets Sokosa, Hatom Hatsunu, Mu Kepele Kelu, Praya Getasu, Kekrikatana, Tiogo, Kepele Kelu, Poor Kekripivodas gets Oko, Semor Tobagata, Zayepo. Mipo Nagamia Zepu gets Angami Mipo, poor Thailand no teacher Kerping missionary to the Purifor gets a Popozepo, Akipu gets a Hineri Kesimo, or you, Kikedu, Timitushi gets a dairy Basnuk as a force gets a keep appear as that some of the honorary Ogotemia, the Hineshi, Sununuk as a Kertsovo, the Popu gets a Vapohigo Kazaka Hubagatupunu. Nyogo bipu aketsudi nyogo nagami liro metsu kepelemie sidie di sigesiki pu a ulie sigesiki mipu ke kritanu tamha party deri nagalenu kepelemie ko po zauzoli ecosystem corrupt torli shop torzoli gets ari ashes sede deri ketozeru gili da di po pojeshi gets po akipu mo akimidi tie kizunu Kepele Kelu, Kepele majority nulivi, Mikra Kepele Pakatu nulivi, Kepele Bamokatu nulivi. There delikivi Zakatu, Mu Sedi look at how Sedi gets a yepota. Unagamie, Hugo Mietefukipo, Votu get Zepu, there Hugori Vapuri, Kesetulimo, Sessions go, Mu Timikrator gets a Puti Doyopo. Kunyepo, Uchupu, me Fenise gets a Tisozaba gets a last in his Hugo Kitie, Fenu, Nunu, Kesilidi, Mediepengupo, Kekepe, Hugo Meripo, Higelia. So she, Kenguri Lamo, Keseri Lamo, the Ura Lavorga, that's a What here, Kehuhaunu, Kepugata, Dietaye, Dekemeye, talk a Krikopo, Sasedi Kepusina. Kesar Mila, Tenukan Kazatopuliro.
tie krisar mi zakripunu zahesuru ke hununu ke pele su khawadi ke hununu tode yasi mo hako tiche me hosali ro adulthood u adulthood nu parketski mu WHO World Health Organization po adulthood how pukese ticheker tepfunu nu sumhogo mu ticheker tepfunu nu sumhogo zakripunu zahesuru o ke pele vawadi ke hukinu nu tode yasi mutia ko me hosali ro uko ke lu thau mo hosa uko ke lu jo mo hosa uko krisar ki ke midi krisar tichir hiasi hichunyu me tichir hiasi krisar ka tichir hiasi ke tsa ha ko ha me hosali ro uko hakakra leka saladi redefine saladi temi chathala mo so da ke tsa tipunu uko ki vorba mutiche nyiki nyedi me fa dieje research ko pukese adulthood how the zakripunu hesuru ke hukinu nu ladaya kaza hakoliro tichinye podi ke thepfudi hetepha thinye kinu vor tichinye kini diker ke nye do hatiki upenyu ke liye gosi mu koliro uko ke lunu depression mu anxiety ke krathoba ke lu generation ke kri ke ko ke kri be ba ke Gen Z generation how ke krathosi mu how tie uko lazo shiri uko chiekata hatoka sa topo chudo bade uko ke hunuzo shiri urami tanuzo shiri nagami tanuzo shiri tie how uko la challenge ka sa topo chidi parzeketa uko how musaba how lanu Lusan Congress how no zakripunu zamefe pengu khapie krata ke medzuko musuko tichi hidi musukroko tse pe krisa mo hakobu shirdi tie krisar hakwa chathala morsho ke tse hakim hi ke tse tie sedi ukotsuba tichinye ke nyedi me fa suruje Brazil nu Luzon Congress young leaders di kizunu krata ke medzuko tie krisar mi sister ke tse hako vodi ke sedi jo wa ke hunu tse ke mi ke tse collaborate team po separate kizu krisar mi ko evangelize ke to patom hatsukori herse devozo ke tipu no ba phake kripos die tsaye ke kripos satmeta suliro digital revolution tie ugo digital ti how internet ti how recruiters ke tie temi how tu no ke luko u value henu ke lu vi ke bible no vi ke puya ke hako lepe sulimoda mu u ke lu telu ladi ke sunu lutu mo ke da kragda ke zepu muki ke medi tie hako chatapie krista she jitse ke discipleship krista she jimi ke ke lunu surely da ke phakori ke pupi ma ke medi tie ukubu ke tholasu promotion da ke muki zu tie digital world how fucking how slapie chike dipie ke to diu se pe tha ke krisar mi ko bu ke to diu nu perpekang mu pekrakete pato tsumor shodagete mahakwaha ke puse mahake kripua po unisekete mu letile turili genze kete vipo uko session po Bitcoin revolution kete po sa zekepu mu Bitcoin revolution hauliro uko che cryptocurrency shidiche hau tapiba muche cryptocurrency Bitcoin house di mission hatochegete takepo Indian fanvordi hatocheli ke vi hako kakrata pete mission organization ka zapete khawadeje mutieslanu Bitcoin house di mission hatochela ke organization ka zago cheli ke vi ko Bitcoin zepie Indian missionary mi ko tse mu Bitcoin how krala ya ka zako liro Hindu mi ko to Bitcoin how kraliasi mu ko pisa kha ke sunu zo shiri ko ke krimi kiri kha pe krala sa ke ke krilam no ko India no political situation ke pakele chsi ke temi ko ukisuki new khabe Bitcoin kralidi uki new sunu ke ngu ke wave po taba ke uke pe nyu chakrabi po ke pele mi ko tsla sia ka sa ma ko ngusa renasdi ungoritor ke kripo zemeta tie Christian scientist mi ko vordi ukori congress nu bazo mu ko sessions ko no petha ke tie ki kim hidi
ugo AI how ha coding mu decoding ha ko ha chla pie Christian mi thau nu chli di se zapu chli tu shi ke tsukori ke pu mu go pu ke tie AI artificial intelligence ha ko la ugo tie scientist mi ko develop se parda se ke chla mi chimuri che ugo la opportunity puti ke vipo la parda tu ugo to ki ke mi di ugo hanna ko ugo machine ko ugo robots ko ugo artificial intelligence ko pu dili ke view zali ke vi se parli tu shi ke ha ko Christian scientist mi ko ha ko se par se ke so ko se di ke petasa tie ki zu po challenge ke kripo ke re topo te meta tie LGBTQ America mi ko sure di pu ke hi ko la ka chatsu je hi ko se yu ke te ka ra zo de west sa ti ko me ho ke se tepu mi tenu mi leli gen ze ke hi ko la ka chatsu je ke ugo share di pu ke mu tie koreanu kapelemi ko ugo play cards ko ugo lesson ko several di ke huba ke tetsu convention hall ki tienu ugo homosexuality how ke truly how put tumoli Lausanne congress ni ko how condemn chi how bu ki zu nu dida hije uke penyo fme domoli ke ugo sedi ki zu pesi ki zu ki ugo mejemelo ke chatsu ke shi ke tiri tsupi Hake kripo ze meta tichin nye ki nye di hepengu che ha pitsu uke lu pitsu paketa ko dementia u sheva ke tsa hau krat seda tu ke tsa su pu ke tsa la tie Christian medical doctors ko uko ha ko tsupize ke tsa ko ri se ka zasa mu krat thoda ke tu li ro China mu China nu krat thosli ro uko hakropo su puriye pu nu uko vari pekrada li ki vi si ke tsa ba halano tie ke huki ki medi pitsa ka tsami usheva ka ta hakuki diliki view za o ke pele useba le ke tula ki medi u kruhi ke tsam hato tsavu tu shi ke tsa ha ko ke pu mu tsa ma la ko tie ke pele mi ko vordi ke se ke ngudi ki medi u ko ke kruhi di ha ko tsile da ki medi u ko ke kruhi ke khoya di digital recreation se ke tsati haunu cryptocurrency ti haunu dementia verse ke ti haunu LGBTQ kizu wave kizu no tanfose ke ti haunu Christian me pecho peneze ke ti haunu thieki ke medi ke pele mi ko ugo masi ugo mapro ko sevori collaborate sili di ke kruhi ke khoyadi kizu ki japutsili vida ke temie ke revor ke u card khake ke u organizations ke facility vi sokose ke tapu kerts ke tie temie unnu pe samodi temie unnu khapie khuni ho tsdi kizula japutsu to ke su uke vito uki skini ru khimodi khakese sokori tsje kizunu business tse ya ke ka sa topu po vordi pukete ashizu hinye ticheka craft business tsutu de deri hinye ko nyeri tichi hepengunu ke gidamo Kidiga ro hanyeke lunu sekira kau ke me yetho mo ke tla de hinye tsia ka zau li ro hinye ki skini ler ke tsoko hinye ki krula khapi bawa ke tse ke kriko pete khapi mission nu tswaya mute mi hauli ro po pe go tsake tse cha go tsake tse ki zunu ma to ka sa to ha go tsia si ke kripo po pilot PhD po pilot mi ko petaya ka ja mi po porque lu petese ki midi po pilot ko train se ke sunu japutsi ya shi ke po sokorise ke za mo ha ke midi temie ha to ka za se ke nu juri lady mission field nu dili ke vi hotu za se ke ko mu pidi o to chidi za se ke ha ko ha pete for di ki midi dili ke view zalitumu ke sedi ke pu mu ke chata ma u chese ke kripo liro tie kizu me hokese Lausanne congress no me hokese tieze uko ke krami ba ya ke za west mi ko yengu pe tsa pide leadership nu dikepu hako ha yengu pe tsa pide tie global south ba ya ke za hako ha mu pe krap ke da mu global south hako to tie kizu diliki visa ke nu hako to recrise par se ke
tie puti punuba mu global south how no go asia me india miri hagusa mu tie krisar me ko chepe krisen de ketsu puliro kizu ni go mozuki zde pakazatsli ke vi tushli ke vi padi mize ke pekroli ke vi japutsli ke vi tie ndun dun hikiri kizu we nyuko penyuko uko penyo sefor ke ta tipunu zketa surisedi bahuri krisar ko chepe krisen ba ma ke midi tie global south nu hatsofor zketa hako me hosa mu america me bahuri america me mu west me ko kiki midi uke vitose uke penyo faza putsi ke sa tam me hola sliro kizunu mission organization mission nam hak khasiya kaza dili ke vi lat khasiya kaza uko zakripunu zahidia suru khasiya si mukizunu seye country ke kriko kesa zahidia die ke salidi sedi zaputsa ke uke penyo fa tie temye sem hatsa ke kizu seye sem hatsa ke kizu high force ke sokosa ke pu musadi tie uke huzo shiri uke penyo fa uko bu tsapu lanu hai ke tipunu ke hu ke zapo tsake ba ke hu po tsake ba uko bu ke pelemi po tsake ba uko riti kizu ke hu nu uko tapu ba ke kizu ke hu dili ke vi zaketa haunu uko mesepo ba ke uko bu suri rakra ke sabana ma ke midi tie uche ke pa ke resher pizu ke do haunu zo shiri kikim hidi ke hu krista zaputsa mu krista ke tike vigo sedi ludi kizu mozunu ke penyofu zaputsa balito ga ke pa ke chogo tu teke nye ugo haunu nu rakra ke sasana pa ke chogo tu teke nye kusuku hidia dienu siro pele ke like ke ze kropo chudi u vie pete vie hechata uko u vie ko mu unya rako zeliedi puma ko sevordi uko donu tsof ke bago va pilie siro uko tiso nye ke ze puchdi roshokinu uti kha khasese uko kinu nyakrada bichetse tiu unu meze mu unishedi pacham hakrie siro uke penyofu tse mu temye pete mozunu terurip tiu nyepu tiso nye ke lakile ko bu uko salilie bazoda Krista ke hubu tie uke penyofu ke tike vi ke krike le hako kabie kizu nu lusa ke kizu va peje va pele ke uke penyofu tie ke pele mi kikilie mu akikilie tie ugo dili ke vi zake mori dili ke vi zepu ke su ugo mi pupu ke zake ta rakra ke ne Hake chogo le su me hosali ro ke pele ke rikigo ke hu ki midi ugo kizu ke vewashi ke kizu revolutionize suwa ke kizu zeu ke penyo fuki vorketa mo ke midi ke pele ugo Jerusalem nu sededi ugo crusher keta kunye vatsadi minyese ugo sakelie musidi kunye she kunye di ke pele mu crusher keta ke tolesunu ugo kipu Kemasaro fu vordi batakeli ko ke lugi patsekese mushe dilike vu zaketse mumaketse ko le sunu ngukelie ke pele zaketse dilike vu zaketse haunu dilike vu sedikizu ke vewa ketse ma hau me hosliro zakipunu zahetata uzatusetu moketse history les danu uzatu moketse mie ko telite tsia ke za leseke premier Patom hatse lieto lietze kaza sokoto diliki view zasi Bible nu ugo tuseketo mulia kaza jisu shijimi ko za tuseto ke mulia history ko nu me hosaliro sikimi ke ko mulia za heta tago uza tusetu mo ke temi so za heta ta pato cheke so ko uza tusetu mo si mutsokoto uto chunu reverve cheke chunu Rurevetsu to Gatsukunu, Telita Chadi to Patu Legatsukunu, Mie Soranamie, Ufivor Katsukunu, Diliki view Zaketsa, Sokot Supercrasi. Mutia Home Hosaliro Oko Kelunu, Diliki view Zaketsa, Okola strategic Toketsa, Kelu Tabunu Bade. Okotie, Kizu
세디 우기불리레 토마게서 세예불리로 무슬림이야 무티에 세예스미 그러고 오고 기포바가 무슬림이고 오고 기포바 하고 티엘레리 오고 돈을 루게바 오고 제디 루게바 크리스탄께 크레켈해 크리스탄 디스플레이 책에서 디클레어 책에서 크리스탄께 찍게 위 세디 루게서 티에게제 텔리테 책에서 티카티스 책에서 서플라이스 코 책에서 가스감 책에서 티하고 제게 책에서 무슬림이고 제게 색 백라토게서 오고 세유리로 디미하고 제게 색 백라토바 무딜리기 뷰 잘리기도 가톨레스 마케츠고 레슈누 자히타타 미에미고 딜리기 뷰 자히타타고 자스리로 티에 딜리기 뷰 잘리기 비수 오고 페뉴티 바게다 칠리게 비 무츠스모르스게서 오고 타누 오고 메세누 바게다 오고 기기 미디 티에 크리스탄께 찍게 비 하우 세디 미페시뱅우 미페키에서바시 미보고 게 룽우스디 기게 미디 크리스탄께 크레켈레 투메 지리 빌리에 투메 지리 우닐리에 비졸리에 이게서 실리게 비 물리게 비게 루바시 티오고 게 루 게초 세소모르스게서 우프카 살라스모르스게서 우게 후조시리 우프카 살라스모르스게서 아리 노리 우프카 살라스모르스게서 티부 vor uko to prebageda uko shigetsu tabunu bade hake chogole sunu shijimi ko jisu shijimi ko ke lume hosliro uko zaputse getsu ke la ke lie jisu krista ginu rebizo mu poe heko bo hau punu di heko ke tsese kitse pitor tep sedi hake chogole sunu se zaputse Pharisimico, Sadducimico, Pukipugetsa, no Jisu Zepusa Hedaje, no Kemekri Badaje, Idi Pukashatiki, poor. O Capenyofu Mozunu V Ketsu, Tsukete, Vico to more, Nyogo Diezekatu, Vicota, Dipo, Oko Die, Galaketa, Pitor, Johan Unie, Sediko Die Galaketa. O Capenyofu Diezekata, O Capenyofu Mozunu V Ketsu, Cheketa. Nyoko fair na ketsu viko to mo o kapenyo fa fair na di luketsu viko da hela zo we o kapenyo fa fair na di luketsu ho hela viko hela jako ketsu unye sedi japutsu Kristan zabu zaiye chkelie Kristan zabu kershu chkelie apostle ko katsa mukemengu Musuke midi makachobole sunu ke pelekeri ko ke tsake mengu ke lu petezo shiri Krista zaubu zaye tsekelie Krista zaubu ke me yu tsekelie ha ke me yeto oko ke lunu tie hau bamu medaga Tichi kribudi sera tenye parketa ke pele mo Krista zaubu zaye tsekelie Umatom hatsunu uke lujunu Kite ke lunu Krista zaubu zayetsukelie Krista tengu ketike vibu uke lugi nu mu parke tsahau uke lugi bazu mo medamu uko hago rakrakasa ufakasadi uke penyo fuki uke zota uke zopradi luka salasumor shuke tipu uko kivorbade Chiliko kukribo di kerpengu punu pukesa Amowe diru Krista we mu pozayela we Amowe mu Krista we mu pozay uke penyo fe mu pozayela we ketsa sedi japutse kesa Tieke hubu a mu no ugobu Krista ketike vi pokazako sedi lu mu pusha nu ketsa display and declare Uke penyo fe how sedi uko pese pele kese ke pele kerimi ko dia zenunu uko Krista ke tike vi how sedi uke lunu display kese uke lusu mibu mu kese mu su zapumie tsedi lu kese mu how ginu ke pele kru memi shirkelie ke pele kru memi shirkelie England nu mi fupo zeker tsabage tipu nu jo wake hu no pupukese putiche hipengwa tepfadasi mo poe pukese ake hunu a ke nichu thode ake hunu ake nichu thode
给乎写入微博的这个字 West 咋的？的这些朋友他不写，他没把什么给他，结果啦，给吃吧这个字不会不，没听给朋友不。给自己为给克给来好，给别人咪个给我么给他写，我个写给路咪个好，我么他里为，写给路咪个地里给为好，给拉给里地基最好心里么的没人路，我给这个路他里为，我地基最给拉给里给路里给多，我给朋友不，谁的不来事，谁的阿不来事，我个不努多，阿三努把个这些努。Dili ke visa nu semua. Arunachal nu fokat sejenu dili ke visa nu semua. Dari hakiha. Ukitie ke nu. Uk zasche zanyu ki. Le kehura tau nu. Dimapur nu ke ketsetiki. Rever vetsu ketsetiki. Dili ke visa nu ketse. Uke penyu fese upelese. Paul ve halanu dili ke via hau sedi. Po pie po sedi po messe po sedi. Luketsenu po que chetia no piso shiri pour le setupie que pelle mi kotsdi abunu tepfudi diliki vu zatali ke tola ala chache chuva congress nu ke pukese Paul strategy pour mission ha totse ke Paul persecution ke petse ke sheze ke se ke tiki Paul we withdrawal strategy semo pour avoid atu apeshe datu deri sumodi ala chabache que te funguli que tu, que krunguli que tu, Allah chabaje que te le stupie que pele mi kotse. Putika kranu mission hatou, u keleki u kruki tseli modaliro su withdrawal strategy bu party ya temi ke luno. Salati mission hatotse que te haunu que hubu missionary mi kola ka chatsunu que te sedi ke pupetose. Que krelamo na ke chaunu thale modaliro. Que chaunu no le tochba modaliro withdrawal strategy party ya ketala ususada ya kesala uchamije ya kesala hakimiditi ke hunu hachse kete krista ke huginu hachuto kete mission sisaliro ke hu samudi mission bamo evangelism sisaliro ke hu bamo di evangelism bamo sala ogo dietaye let the church ke hubu que hubu si hake kribumo que hubu Krista que tike vi sedi lusuje mupusuje tiki zu tsike dilitu oliro que hu mutie ugo que hu uke penyo fazano temye tenye que ze que pekroket uke penyo fuki deri ugo que kwatsa penisimo uke penyo fuki deri chakrip pensant que me yabi uko tsusumu uko tietsaba que de kereri tsli que vi uke penye fe hapro tetza shi que tsedi uko donu tsadazo seye po tsli que vi que ko kapie uko jinu dili que vi zakatunu uko jinu tsadazo to protect ye bagat uko so shiri dili que vi mato zakatsu hakaza setsli baliro mi se bagat dili que vi zakat mi se go dili que vi que lu Krista que ti que viu sedi lusa mu pusa liro mi se su mi se ki za pusa li dazo mi se no mi kripurito palida liro seri que hu o que penyo fe jasa dazo tu tie uko que hu me hosaliro que kradinu di hiketsu puya sleeping giant Ogo ke hu uke penyo fe tedzaka zaka kesa uko haye setli ke vi dosli ke vi urakenu nagalenu padi chazu dosa tsli ke vi pe bava bagada tapunu bagata how musedi uke penyo fe uratsaka sedi uche sedi ke hu nunu vorba Tioko ke zedi u ke penyo fe zaputsa ke tsahunu pastors ko urabitseli ho deacons ko urabitseli ho Tioko pette ke ze ke khoyadi tsumor so ke collaboration how bummer so ke Tioko how ha ke me yetto putsa Tie
ke hu nu sepasa se ke tsa ta ke po for the art how se di har hia ka how sepasa se ke krila mo na tie ke hu ki ke mi di u ke penye fa za putsili visi ke tsa temye u tsenu lerdi u ke penye fa za putsili ke vi uza u sepo ba pre ke tsa how se pesa se ke me yes di how tsa technology में हो सली रो कोरिया में technology faster recruiter ओ मोबाइल फोन से मुके से पक्की पूरी मी हुलिगन के हुलिगन के स्लो को ही को वो मु खास के ये तो को लिरो मोबाइल चार्ज सली के भी पावर बैंक टू खास के क्यू लिरो वाईफाई भी से के ते पेते नो खास के क्रिला मुन हापेते लेडी हाउनु नु के चला मु के मिदी थेमिए हा प्रो के को पेते फकिंग मुपिए हेकिंग मुपिए ओ के पेन्यो फ जापु के ugo asher tsuko kise bata fiki ke hu sede baskeri ko bata takifor bata tadi putinu ke hutili di u line ses tadi u basulavo di tazke tso ne joidi ugo lesako pidi miretsu ke tso krisar mi ko puliken ze pitsumi ko utsuru puge tso pitsuda ke tso so shiri que quand il poulet chez moi so shiri ne di mi teje que mi que lu que o tete nu zaputse que tio que penyo fa kristamo haunu o go bu zaputse li que vi ka que pulia que jami ko nito kaselia que jami ko nito to selia que jami ko nito ha que kratsli que vi jiri o go habu haunu bazo zizo o go que vi to jiri parli molio o go que ko to jiri parli molio o ke penyo fe tie o ko ti haunu o ko ke hu ti haunu nu ke vito ke ko to o ke penyo fe se di ke hu pele ke se kristan za putse ke su separ su tu mu su separ su ke tu nu ngile tu agi forto o ke penyo fe se o ko pele ke se tie ti haunu o ko bu pozat putse pensali ke vi o ke penyo fe ke ko hasiker kripie uko tsadazo uko bu ketou dile ke viu ja putsunu ke se musu kiki midi tseli duga su ke se do pa ke se ke pero ke se ke retonu ke petsu ke pekro ke tsunu shese zurietsu ke se ki kutsu ke se renapo seye po tsu ke se how get to how possessed the how nu how bama get ashe le kehira taunu tsiliki to pokere bade to padi te seye ke krinu tsiliki to pokere bade ke krilamu na pomnu putumo get la uke penyo fasu pelle ke sa how sedi kirapo tsili visi kirapo basi kira po voyager ke tsa ho o ke penyo fe sedi o ko pele ke sa ho rakra ke sala sake kristamie ke petso ke pekro ke tsa ke hu lusan congress se pesa se ke tsa po sa tse meta kristamu homa tumon isi greek medianu mo hauliro po tsa ke ba mo greek media how dia rakra ke tsa po ke hu tsi se ke hu puyasi Kristamu putsake ba mu putsake ba how Krista ginu ke zedi hakya khedike hu ke ze putsake ba ke hira ke hu ke ze putsake ba ki zu universal church ke ze putsake ba je collaboration pu ke ba how mu Christian unity Christian me ke ze putsake ta how o ke penyo fa shetenu pom ha totsake sa mu Jisu Krista ginu temye bu o ke penyo fa ze kre totsala ke liginu ke hugo ke ze poche ke ze theogori pete universal church ki zu ke hu ha to che ke ze po collaboration na how no ugori ke hupo ugori ma ka zatsli ke vi u ke penyo fe sedi u ko pele se de congress nu ke pu ke ze lusan congress nu ke pu ke ze tie krista ya safa bi ke me je pi be zo ade Krista ya safa pespen ke ze ke pele mi ko
lupu tuliga mola ke pele mi ko Krista zaye mu ke ti ke vi luseli mo ke tala Krista ya suffer ke hu church how humiliate so there how bi ke tanga wa de bi ke te sebi zo de tie ki zu ogo la shirdi ke pele mi ko Krista ke hu rugoli mo so de Krista zayu rugoli mo so de Krista japu tsili mo so de ke tsa sedi die zaye die ke mi ye to tsidi ke pele mi ko chie sla uko Krista ke ti ke vi sedi lu mu Krista ke ko sedi japu tsuke tie uko ke hunu zo shiri uke pe nyufa makaza kapie uko bu hakiri lutsari hatsari tsili ke vi su sedi uko tsada zo Krista mi ko umhodza japu tsili ke vi uchame ya torzo uko tie temo shir po zeka sunu nu vodi administration kaza totsa katso uko Kristami principle Kristami jorali how sedi lusumo shoda ketsa temo shir po nu vodi uko administration karukret toketso lusumo shoda ketsa uko hatomatsu uko action nu uko deputation nu uko kelunu uko lusumo shoda ketsa mi peteri uto츠 ujapo ni prezeketse ni bubu uko cross uko ngumejese uko tsepe hilasa uko tsepe kulasdi kezedi putike zutto yopo Christopher getse modze balu getse hako yohanu uke penyufe zaputsepie gizu petem hodzenu tseke lietseke ni bu beje Pastor Bejewe, Yepu Katoki Hidia City, Christaki Hugo Chipenisa, Christaki Hubu, Yepu Dieginu, Tejangu Kelila. Tekanu Metsaliku Kerepu, Tekataliku Kerepu, Zali Katanyabu, Ashir, Zalinu Ugo, Tashado. 지수라 주께서 모두 외게 매시에 소도 예부고 대시게 돌아 미기 오샤부지 지수
제도 기계 쪽에서 에놀리 계절에 비는 엘리 니토뇨 쇼크리에 마토비에 예벨레게스누 유니시디 시어하게 개변이 퍼자 부츠케서 베테베지에 시로 레르니 바누바 무 온라인으로 계제 예부 로쇼케리 베테 베지웨 우고 테카누 베테게제 메츠케 차츠도 메츠케 차츠케 제테기 지도 니부디에 우르츠케서 세디 니부 테젤리에 오토 우츠프 운두노 발리로 세니부기 우메제멜로레디 텔라누 파스터부 비르디 케차텔라우 츠스도 데크리엔 조케프 케메사니부 음페제 인체웨 노 부티 케피 바브도 케피 베히고 켈후누셰 히코부포디 케세 코티치디 하프히케 크리케츠누 너쇼디 오니호 츠페닐리에 오니호 츠페콜리에 인테장무켈리에 콜라 음페제 인자체웨니부 노치도 히코 디게누 시켈리에 히코부니부 히콤하톰 하츠 키크리게체 차히코 ጼ누니부 인자푸츠케샤 하누니부 노 히코케체케샤 예토 히코페토케샤 예토수 츠치실리키비 노케 쿠케쿠테 잡에 히코츠체 니부 히코부치도 인자푸 르늘리디 케카미치다 히체 보크 바부포토다 히체 데리 히코부초 무르호디니부 Ndiopi hiko melunu siri hiko ke voke vagunu nipu hiko pu njapu chutule ke vi shirino hiko ke luginu za yechile no hiko ke luginu nipu nke ditsepe zivoliche bavodo ti hola ke te jipin chewe nipu zakashidi nishidi njapu chekashe nipu lerban body hapu hike kichenu njapu chekashe online nuri ke zedi ke pekodi njapu chekashe ko pete la ke te jipin chia ke hutsini di hiko la ke ko ke sidi chahite tsera foto nipu rufun ke krijipu hiko mipu pukatse Jehovah bu jabie ntsilie mu nzebalichi Jehovah bu bujibie mvapejelie mu nkrie ngumejikili utsuchi Jehovah bu bujibie meholie mu nunebie ntsukili utsuchi Jisuzanu chayawe Amen